Yakobo 1 aya yake ni ya 5. Neno la Mungu lasema hivi: na rĩrĩ mũndũ wanyu angĩkorwo nĩagĩte ũũgĩ nĩahoe Ngai ũrĩa ũheaga andũ othe na ũtana ategũkũũmana rĩ, nake nĩakaheo. Mwathani akumia. Praise the name of the Lord. Na rĩrĩ na mũndũ wanyu angĩkorwo nĩagĩte ũũgĩ, mmoja wenu akiwa hana hekima, kinyagi ũũgĩ wa kumanage mbia iria Ngai amwĩhokeire, hata hekima ya kumanage pesa ambazo Mungu amekupa, nĩahoe Ngai aombe Mungu ũrĩa ũheanaga ũũgĩ, ambaye anapeana hekima na ũtana wake, na his grace, ategũkũũmana, na ambaye Mwathani akumia. Amen. Kana ti kiugo kĩa Ngai kĩoiga ũguo? Na si ni neno la Mungu tumesoma hivyo. Ni wega gũtaũkwo. Ni vema kufahamu. Tutingĩhota kumanage. Hatuwezi tukamanage indo iria Ngai egũtwĩhokera. Utajiri ambaye Mungu atatuaminia. Tutarĩ tukiwa hatuna na ũũgĩ, hekima. Ciana tathikĩrĩria. Watoto sikizeni. No remwo nĩ kumanage subjects ciothe. Unaweza kosa kumanage all the subjects you are doing. No ũtorie ciothe. Lakini unaweza manage ama kushida zote. Ũhoete ũũgĩ. Ukiwa umeomba hekima. Kuma kwĩ Ngai ũrĩa ũheanaga. Kutokana na Mungu ambaye anapeana. Ategũkũũmana. Without partiality. Mwathani akumia. Praise the name of the Lord. Hĩro ũcio ũngĩ. Bia mwenzako. Tarũgama hanini. Simama kidogo. Mwathani akumia. Praise the name of the Lord. Rũgama hanini. Mshike mkono msimame na yeye. Tondũ wega kũrũgama. Kwa kuwa ni vema kusimama. Mwĩre nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Nikumaliza tunamalizia. Mwathani akumia. Praise the name of the Lord. Na rĩrĩ. Na nĩ wega gũtaũkwo. Ni vema kufahamu. Ni ũtonga. Ni utajiri. Ũtonga kinyagi nĩ ũrĩ mwĩgitio. Kwa kuwa utajiri una mahali pa kusheta. Ndĩrenda tũthome. Nataka tusome. Thĩinĩ wa Koherethu. Katika kwa Mhubiri, kitabu cha Mhubiri. 7. Chapter 7. 12. Aya yake ni ya 12. Mwathani akumia. Praise the name of the Lord. Hĩro ũcio ũngĩ rĩu nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Ni kumalizia tunamalizia. Tondũ nĩ wega. Kwa kuwa ni vema. Tũthomere. Aya yake ya 12 ni Koherethu 7 mũhari wa 12. Na kitabu cha Ecclesiastes ama Mhubiri, Ecclesiastes, Koherethu Mohutia. Wacheni tusome aya yake ya 12. Nĩgũkorwo ũũgĩ nĩ mwĩgitio o ta ũrĩa mbia irĩ mwĩgitio. Tathikĩrĩria. Sikiza. Ikara thĩ rĩu. Ikara thĩ. Keti. Nĩgũkorwo kwa kuwa ũũgĩ nĩ ũrĩ mwĩgitio. Hekima ni shelter. O ta ũrĩa mbia and money irĩ mwĩgitio. is shelter. Ndũngĩtũũra huwezi ukakaa ũtarĩ na mbia ukiwa huna pesa. Mwathani akumia. Praise the name of the Lord. Na ndũngĩgĩa mbia na huwezi ukawa na pesa ũtarĩ na ũũgĩ. ikiwa huna hekima. Tondũ wona wagĩa mbia ũtarĩ na ũũgĩ, kwa kuwa ukipata pesa bila hekima nĩ igũkũnina itakumaliza na no ũkũgũa na utaanguka. Mwathani akumia. Praise the name of the na Lord. torĩa ũũgĩ na kama vile hekima arĩ mwĩgitio ni shelter, no taguo mbia ni kama vile pesa arĩ mwĩgitio ni mahali pa kujificha. Mwathani akumia. Praise the name of the Lord. Yuthi wanarika arĩa mandĩkĩtwo, wale wameajiliwa, aciari aitũ, wale ni wazazi, no kinyagia tũhoe ni ũũgĩ. lazima tuombe hekima. Ũyũ ũheanagwo nĩ Jakubu. Ile inapeanwa kupitia kitabu cha Yakobo. Mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Ũkarekererio nĩ Ngai. Inaachiliwa na Mungu. Ũrĩa ũtarĩ ũiru. Yule ambaye hana passion. Na no kinyagia tũgĩe na ũũgĩ ũyũ. Na ni lazima
lazima tupate hii hekima otuike mwigitio witu ili iwe shelter yetu. otoria turabatara Kama bia vile tunahitaji pesa nacio cituike mwigitio na witu ili iwe mahali pa kujificha petu. nduri undu ungihota gwika utari bia. Hakuna chochote unaweza fanya bila pesa. Asa we ndugutuika muthini wa guturo hoyaga Na tena tunakataa wewe kuwa ni maskini wa kuishinda we ukiomba. okugia na ciaku Wewe utapata zako cituike mwigitio waku ili iwe ni shelter yako. mwathani akumio. Praise the name of the Hindi Lord. iria urabatara Wakati unapohitaji, waigua urenda guthi Mombasa ukihitaji kwenda Mombasa, no Wilson unaenda hapa Wilson, ukariha ndege unalipa nauri ya ndege, ndagika 45 wiku dakika hwa-ini 45 ukainuka. huko na jioni uko hapa. mwathani Praise the akumio. name of the Lord. Ucio niguo mwigitio Kwa kuwa ile ndio shelter wa bia. ya pesa. Tori ucio ungi no wina bia we We unajua ukiwa na pesa, ni uria cinjega unajua ni vizuri, no no uria cinjuru na unajua tena ni baya utari na Ngai ukikosa Mungu no tari na ugi. na ukikosa hekima. Mwathani Praise the akumio. name of the Lord. Ni kurikia ndirarikia Anamalizia, ndirenda gukwira utonga nataka kukwambia utajiri. utonga Utajiri. mwathani akumio. Praise the name of the Lord. utonga umaga ku finally Utajiri unatoka wapi? mwathani akumio. Praise the name of the finally Lord. utonga umaga ku andu a Ngai Kumalizia, utajiri unatoka nduthina ni wapi? thiini ni wa kiria wa thimo. Eda nami katika kitabu cha Riu Methali, ni kurikia kwa ndirarikia kuwa nataka kumalizia hapo. thimo ni 22 Methali 22 muhari-ini wa kana aya yake ni ya 4. uigue kwi mbia cia kunyararithia mundu Usikie kuna utajiri mwingine ni wa kufanya mtu na kwi mbia ingi cia kuheithia mundu heshima, gitio na zingine ni za kuinua mtu apewe nigetha heshima. umenye we ukwenda iriku. Na ili wewe ujichagulie ukiwa mwanarika unahitaji utajiri gani? Biblia yugaga atiriri Biblia inanena na kusema gwitigira Jehova. kumwogopa Mungu. Nduthome Verse 4. Gerenwa ya kwenyihia ni gwitigira Jehova. abokinyi hau ndugathome mbia yake. Ngerenwa ya kwinyihia na gwitigira Jehova, thawabu ya kunyenyekea na kumwogopa Mungu. mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Kuguo no kinyagi utuikie nigetha ugie kanyamu Ili upate pesa no kinyigi utuike mundu wa ni kwinyihia lazima uwe mtu ambaye ananyenyekea na gwitigira Ngai, na kumwogopa Mungu. mwathani akumio. Praise the name of the Tondu Lord. ungituika kimaramari Huwezi ukawa mtu ambaye hamwogopi Mungu ucoke utuike ati utonga uria uguka ati upate ule utajiri utakaokuja kwa mikono ni yako. utonga wa ma. Ni utajiri wa kweli. Na nikio Biblia Na eroiga ndiposa neno la Mungu lanena na kusema ngerenwa thawabu ya kwinyihia ya kunyenyekea na gwitigira na Jehova, kumwogopa Mungu. mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Ngerenwa niki Thawabu ni nini? si ni reward Reward. kana tiguo Pastor Carlo, mwathani akumio. Praise the name of Iyo the niyo Lord. ngerenwa. Hiyo ndio thawabu. Mundu aruta wira wega Mtu akifanya kazi vilivyo. ona kambuni itikeofaga kindu hari we, Hata kampani Reward. zinamtabua yule mtu. mwathani akumio. Praise the name of the Na Lord. nikio turerwo ngerenwa Na ndiposa tunaambiwa thawabu. mundu uria winyihagia kwa Ngai witu Yule ananyenyekea kwa Mungu wetu, ndatigagwo moko matheri, haachwi mikono mitupu. mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Mbia yake koiga atia Ne otoga gereria thoma kindu wa kindu ne otoga ni utonga, ni utajiri. mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Ngerenwa ya kunyihia Thawabu ya kunyenyekea kwa Mungu ni utonga, ni utajiri. mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Mbia niki Pesa ni nini? we Pesa ni nini? pesa ni nini eh? Pesa ni pesa. Pesa ni pesa. Wewe, pesa ni nini? Inaleta nini? Eh? Wewe huana taniko werofa wewe. Wewe muliganeti no siwe na kufia, wewe droria.
Pesa ni nini? Inaleta nini? Ni wewe. Haya. My brother, pesa ni nini? Inaleta nini? Ati yako na amani? Hapana. Pastor Carlo, pesa ni nini na inaleta nini? Pesa inaleta utajiri. Makofi kwa yeye. Amen. Mwathani akumio. Amen. Thĩinĩ wa itũũra rĩa kwanyu, katika mji wa kwenu tũhotaga kũdefine gĩtonga, tunaweza kudefine yule mtu ni to tajiri kĩna mbia kana tiguo. kwa kuwa ako na pesa. Mũico wa mbia Mwisho wa pesa nĩ ũtonga. ni utajiri. Mwathani akumio. Praise the name. Kuoguo ũtonga nĩ mbia. Utajiri ni pesa. Kana Pastor Carlo, mũndũ ũrĩa wĩna mbia ti gĩtonga. Mwathani akumio. Amen. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ mbia eti mũthĩni. Mwathani akumio. Amen. Kuoguo mbia cirehaga ũtonga. Mwathani akumio. Pesa huleta utajiri. Naguo ũtonga umaga mbia-inĩ. Na utajiri unatoka kwa pesa. Naguo ũtonga ũrĩa wa ma, Nao utajiri wa kweli ũkoragwo arĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai. ni thawabu kutoka kwa Mungu. Wamba wenyihĩria Ngai wa matu-inĩ, Ukinyenyekea kwa Mungu wa mbinguni, agakũhe anakupatia ũtonga. utajiri. Mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Tũtianyita mbia nĩ ũtonga. Tumeshika hapo Tuwe pesa hamwe. ni utajiri. Mwathani akumio. Praise Thoma the name B. of the Lord. Thoma hau hangĩ C. Nĩ ũtonga. Na gĩtĩo na muoyo. Abo tigana na muoyo. Na gĩtĩo. Twĩ thĩinĩ wa gĩtĩo. Kuheshimika. Mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Wagĩa mbia Ukipata pesa, iria arĩ kĩheo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, zile ni thawabu kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. no kinyagia ona gĩtĩo gĩe Heshima ni lazima upewe thĩinĩ wa itũũra rĩaku, kwenye kijiji chako, thĩinĩ wa bũrũri waku, kwenye nchi na yako, thĩinĩ wa kũrĩa ũciarĩtwo. na mahali umezaliwa. Mwathani akumio. Praise the name of the Ũkũgĩa na Lord. indo icio nĩkĩ? Utapata hii kwa nini? Nĩ to nĩ kĩĩranĩro. Kwa kuwa ni promise. Ndĩrona andũ acong'i mũno thĩinĩ wa itũũra rĩa kwanyu. Wao ni watu ambao huwezi ukawapenda kwa mji wenu. Andũ mena mbia, Watu wako na pesa, no thĩinĩ wa kwao, lakini kwao, itũũra-inĩ, kwa mji wao, nĩ cia kũnyarira andũ arĩa mekũu. ni za kuharibu walioko pale. Kĩndũ gĩothe gĩa kũiywo Mambo yote ni ya uibaji, nĩ gwa Pastor Carlo. inapelekwa pale Toe na mbia. kwa kuwa yuko na pesa. Roho wothe wa ũragani Maroho yote ya kuua nĩ kwa mũndũ ũcio ni kwa yule mtu, toe na mbia, kwa kuwa yuko na no pesa. mbia irĩ nacio Lakini ile pesa ama utajiri citiumĩte kwĩ Ngai. hazijatoka kwa Mwenyezi Mwathani Mungu. akumio. Praise the name No of the ici Lord. ciumĩte kwa Ngai, Lakini zile zinatoka kwa Mungu, nĩ iheithagia mũndũ wa Ngai gĩtĩo zinafanya mtu wa Mungu aheshimiwe. atĩ gũgĩkwo kaũndũ Ati kukifanywa jambo, nĩ kũrĩragwo na thĩinĩ wa itũũra ritũ. kuna semwa na kwenye kijiji chetu, Nĩ harĩ mwanake wĩtagwo Pro, kuna mtu ambaye anaitwa Pro, na twamũrora na tukimwangalia no ahote gũtũteithia thĩna ũrĩa twĩ naguo anaweza tusaidia kwa lile shida tuko nayo kũhĩtũkĩra mbia ciake kupitia pesa yake na ũũgĩ ũrĩa Ngai na amwĩhokeire. hekima ambaye Mungu amemwaminia. Mwathani akumio. Praise the name of the Tondũ nĩ Lord. wega kũmenya Kwa kuwa ni vema kujua mbia no ũgĩe cikũheithi gĩtĩo, pesa unaweza pata zikuheshimishe, na mbia no ũgĩe na cikũnyararithie. pesa unaweza pata ukose kuheshimiwa. Mwathani akumio. Praise the name of the Lord. Ta thikĩrĩria, Sikiza, mbia ici nĩ njega mũno, pesa ni mzuri na sana no citũme ũkaga muoyo, na zinaweza kukosesha wewe uzima wa milele na nĩkĩo kĩa mũico twerwo kĩ? na muoyo. Na muoyo. Na muoyo. Ũtonga
utajiri, gitio heshima na muoyo. na moyo. Iyo ni promise Hii ni promise kuma kwi Ngai witũ, kutokana na Mungu kwi mbinguni. mũndũ ũrĩa ũkũnyiha. Kwa yule yeyote No atanyenyekea, kinya gĩkũgĩe na ngerenwa ni lazima tuwe na thawabu nĩ ũndũ wa kũnyiha kũu gwake. kwa kunyenyekea. Wa mbere akũhe tũbia, Utapewa pesa, wa kerĩ akũhe ithigĩtĩo, utapewa heshima, Mwathani akumio, praise the name wa of the gatatũ Lord, ũheo muoyo. na ya mwisho uzima wa milele. Indo iria cikoragwo na andũ arĩa matarĩ ehokeku Utajiri ambayo uko mikononi kwa wale si waaminifu citirĩ gĩkeno, hazina furaha, no na indo iria nyingĩ cigũragwo na yale mambo yote yananunuliwa na zile pesa cirekagĩrĩra magoti-inĩ zinaishia kwenye makoti, kana ikarĩkĩrĩra gĩkuũ-inĩ. na zingine zinaishia kwa kifo. Ĩra ũcio ũngĩ nĩtwarĩkia, Tumemaliza, tũtigũthoma handũ hangĩ, tutasoma mahali kwingine, no nĩtũgũthoma. lakini tutasoma Ndirĩkĩtie nĩ kũhinga ndĩrahinga gũcokerithia Maathani 8 mũhari wa 18. Rĩu nĩ ndahinga. tutamalizia na Deuteronomy 8 verse 18. Rĩu nĩ ndarĩkia Deuteronomy, thoma. Kumbukumbu la Torati 8 verse 18. Deuteronomy 8 verse 18. Gũcokerithia Maathani 8 muhari wake wa 18. Kĩrĩkanĩro gĩkauga atĩrĩrĩ: no rĩrĩ, ririkanaga Jehova Ngai waku, nĩgũkorwo nĩwe ũkũheaga hinya wa kuona ũtonga ũcio, nĩgetha atũme kĩrĩkanĩro kĩrĩa arĩkanĩire na mathoguo na mwĩhĩtwa kĩrũme wega o ta ũrĩa gũtariĩ ũmũthĩ. Mwathani akumia. Amen. No rĩrĩ, Lakini ririkanaga Jehova Ngai waku, ukumbuke Mungu baba yako, nĩgetha atũme kĩrĩkanĩro. na ili afanye agano. Koguo nĩ harĩ kĩrĩkanĩro Kuna agano thĩinĩ wa ũtonga ũrĩa tũgĩaga naguo, katika utajiri ũrĩa tunaopata umĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, ambaye inatoka juu mbinguni, nĩgetha ũtũre ũrũmĩte na wega ili uishi ukishika vizuri thĩinĩ wa moko ma andũ a Ngai. katika mikono ya watu na watoto wa Hĩndĩ Mungu. ĩrĩa ũkuona ũkĩnyita ũtonga ũgacoka ũgathiĩ, Wakati unaona unashika utajiri na unaenda, menya he raini ĩtarathi wega. jua kuna laini haiendi vizuri. Thaitha Ngai ũmũri kĩĩranĩro kĩrĩa weranĩire na maitho maitũ ma tene, Umwambie mtu agano, Mungu ambaye agano uliofanya na baba zetu wa zamani. Ngai ko cenjetie. Mungu kwani umebadilisha? Ngai ndacenjagia Mungu habadiliki na na ndagarũrũkaga. habadiliki. Ũgakĩmenya atĩrĩrĩ, Unajua Ngai ndacenjetie, Mungu hajabadilika, na kĩĩranĩro gĩkĩ nĩoigĩte na atĩrĩrĩ, agano hii amesema nĩegũtũũra akĩmenyereire ataitunza yeye ũrĩa mwenyewe erĩire maithe maitũ ma vile tene, aliagana na babu zetu. atĩ ũndũ ũcio nĩakaũkinyanĩria. Lile jambo la kutajirisha watoto atalitimiza. Mwathani akumia. Praise the name of the Nĩkĩo Lord. Biblia yugaga Na atĩrĩrĩ, ndiposa Biblia inanena na kusema mũciari mwega mzazi ambaye ni mzuri nĩatigagĩra kinyagia rũciaro rwake anaachia uzao ũtonga wake. utajiri wake. Mwathani akumia. Praise the name of the Kĩrĩa Lord. Ngai egũkwĩhokera Kila Mungu atakuaminia, ti gĩa kũrĩa wĩ ũnini-inĩ ũyũ, si yako peke yako. nĩ ũrĩa na ũgatigĩra ciana. Utakula wewe na uachie uzao. Kĩrĩa Ngai egũkwĩhokera Kila Mungu atakuaminia, ndwĩconoka hutaibika to gĩtiĩthira. kwa kuwa No haitaisha. athi gwetha indo ingĩ na kũu Lakini ukienenda na uko nje nĩ cigũthira, zitaisha, na no tũgakuona kambĩ-inĩ na na kamũtirima tutakuona kwa kambi ukiwa na mkokojo, ũkĩhoya cai ukiomba chai na ũkĩhoya ibaũ. na ukiomba 20. Na to we nĩwamenya nĩ kũrĩ gwĩtigĩra Na kwa Ngai, kuwa wewe ulioko hapa umejua kuna kumwogopa Mungu, nĩgetha ũtonga ũkinyanĩre wa ma, na ili utajiri wa kweli ukufikie, ndũgetĩkĩre usikubali. kũinũka o ũguo ũrokire. Usikubali kwenda nyumbani vile ulikuja.
kiria waigua kile umesikia reke giguteithie, wacha kikusaidie. kiria kiega Kile kizuri waigua kuma kwe muhunjia wa Kagwe kile umetoa kwa mhubiri kutoka Kagwe, reke giguteithie, wacha kikusaidie. na kiria gitangiguteithia Na kile hakiwezi saidia wewe, ugitige oko uache hapa. o guku. Praise the name of the Lord. Ngai witu ndake murathime, Mungu na wabariki, amwike maundu mega na maundu matha, na watendee mema na ya huruma, ni undu ni mwihokeku, kwa kuwa yeye ni mwaminifu. ni twarikia. Tumemaliza. Ngai amurathime, Mungu awabariki, na ni ndimwendete, na nimewapenda. na hindi iyo ingi mwetwo, Na wakati mwingine mkiitwa mugoka na arata anyu, muje na marafiki wenu, ni to wekire yo kuinukia kwa kuwa kile wewe utaenda ona nacho murata nyumbani, agioka kainukia itiwega, hata rafiki yako akija asikize, si ni vizuri? ni mutukenetie Mumetufurahisha o mundu mwena uria oimite, pale umetoka. wacoka Ukirudi kwenu, ukera muciari waku uambie mzazi wako ni arageithirio alisalimiwa ni Pastor Mukuha, na Pastor Mukuha, uria hujagia itura ria Kagwe, yule anahubiri kure Kagwe, na roiga muciari wi murathime, na alisema mzazi umebarikiwa, ni kundekereria thie ni kuniachilia nienende, ngaigue utonga wa muci wa matu-ini uria huana, nisikie utajiri wa mbinguni. Na waambie Mungu ya kwamba nimekataa uvivu wowote, nidarega ogota wothe wa kiroho, nidarega na nogota wothe ndinaguo thinde wa ritwa ria Jesu. Ndigotweka mugota, sitakuwa muvivu katika jina la Yesu Kristo. Sijasema uniangalie, nimesema ufungue kinywa chako, kwa sababu tumesikia vivu kile ambacho unaletaga katika maisha yetu. Nimekataana na uvivu wote katika jina la Yesu Kristo. Nimekataana na uvivu wote ambao uko ndani yangu, ambao unaweza kuja katika jina la Yesu Kristo. Nimekataana na hii roho katika jina la Yesu Kristo. Nimekataana na roho ya uvivu, every laziness in my life, na ikemea na ikataa katika jina la Yesu Kristo. Na nipasa hii hekima ikaweze kupandika ndani yangu katika jina la Yesu Kristo, nikaweze kunyenyekea, kwa sababu nikinyenyekea nitakuwa nimemuogopa Mungu, na katika kumuogopa Mungu nitapata utajiri katika jina la Yesu Kristo. Sitatumia pesa zangu vibaya katika jina la Yesu Kristo. Enda mbele za Bwana, sio wakati wa kucheka, sio wakati wa kurukaruka katika jina la Yesu. Ikiwa wewe unajielewa, enda mbele za Bwana na ukataane na uvivu wote katika jina la Yesu, na utangaze ya kwamba mimi nitafaulu katika jina la Yesu. Nitafaulu katika masomo yangu, sitakuwa muvivu, sitakuwa muvivu kwa huduma yangu katika jina la Yesu. Sitakuwa muvivu kwa kazi yangu, sitakuwa muvivu kwa biashara yangu katika jina la Yesu Kristo. Kila uvivu kaweze kuondoka, kila uvivu kaweze kuondoka, uvivu wa kukosa kusoma neno katika jina la Yesu, uvivu wote wa kukosa kuelewa neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Utajiri ambao nitapata ni utajiri wa kumuogopa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sitatumia pesa zangu vibaya, sitaenda kuona video ambazo ni video ambazo hazinisaidii, sitacheza kamare katika jina la Yesu. Sitapoteza pesa zangu ovyo ovyo, pesa zangu ni za kunisaidia na kizazi changu katika jina la Yesu. Pesa zangu ni za kutumia kupeleka huduma to the next level, to the nations, in the name of Jesus Christ. Rema shanda raraboza ya baba na mayanda, wacha kuniangalia, tunaongea habari ya future. Rema zeketerere bazaya, in the mighty name of Jesus, ya kwamba mafundisho ambayo tumepata haitapotelea hivyo, tutamia katika jina la Yesu. I declare the mind of Christ transformation in the name of Jesus. Sitakaa vile nilivyo katika jina la Yesu. Jehova nisaidie, Baba nisaidie
nitaweza kumanage my finances vizuri katika jina la Yesu. Ikiwa unajua kile mumefundishwa, pesa ni roho, rema shandara rabozaya, rema shekarabaganda. Ikiwa unaweza kuweka mafundisho haya maanani, itakusaidia, itasaidia kizazi chako katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana. Wacha kuangalia kama wewe ni mdogo. Wewe sio mdogo. Kile kimepandika ndani yako, ukikitilia maanani, hii sio muzaha. Karabaganda rebabo zeketerebozaya wedogo ikaramoedo ariage mage ikaraga mengedo makio hageria dojeraine aria maumire na yofi mama teivie nedaragana na rohoshio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nimekatana na hiyo roho katika jina la Yesu. Uvivu wote ukondoke ndani yangu, ukondoke ndani yangu, ukondoke ndani yangu. Oh my God, humility, kunyenyekea, ndiposa wisdom ikaweze kupandika ndani ya maisha yangu. In the name of Jesus, the fear of God, the fear of God is the beginning of wisdom. Remashekarabaganda, rebabayanderebozaya, remashandarabozaya, emayanderebozaya. My God and my Savior, nisaidie Bwana wa majeshi, nisaidie kujielewa mimi ni nani katika jina la Yesu. Sitaenda kucheza kamare, kamare haisaidie. Tumeona ya kwamba na neno la Bwana is the final authority in the name of Jesus, ya kwamba utajiri unatokana na kunyenyekea, utajiri unatokana na kumwogopa Mungu katika jina la Yesu. Kucheza kamare ni kupoteza. Oh my God, sijui umepoteza pesa gapi. Oh ramashekarabaganda, nimekatana na uvivu ati ya kwamba unararaga mpaka saa 6 ukiangalia kama utashinda. Kamare ishindwe katika jina la Yesu, ishindwe hiyo roho. Harama shekabaganda, osionogota, osionogota, nanoginyothega thĩinĩ witũ. Rebabayanderebozaya, rebayanderebozaya. My God and my Savior, my God and my Savior, nisaidie Bwana wa majeshi, nisaidie Bwana wa majeshi kutumia pesa zangu vizuri, kutumia wakati wangu vizuri katika jina la Yesu. Rema yanderebozia bayanda, rema keterebozaya. Nimekatana na uvivu wote, uvivu wa masomo nimekataa. Oh my Father, ya kwamba wewe ndio unaitagwa kila saa kwa sababu hujafanya homework. Rema zekayanda, ya kwamba wewe unajulikana na punishment. Rema yanda, yote tunaikataa katika jina la Yesu. Uvivu, ukichukua Biblia Sunday, utachukua Sunday ambayo inakuja. Tumekataa na uvivu, tumekatana na uvivu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus Christ. Ikiwa unajielewa ni wakati wa kumwomba Bwana. Ikiwa unajielewa, ikiwa unajielewa, utasaidia mpaka kizazi chako katika jina la Yesu. Remazeketerebayanda, horimazaya babayanderebozaya. Oh my God, oh my Father, nisaidie, nisaidie kujielewa, nisaidie kujielewa katika jina la Yesu. Vitu za kunipotezea pesa, oh ramazeketerebozaya. My God, ramazeketerebozaya.
Nisaidie Bwana wa majeshi, nifungue Bwana, najitenganisha na vitu za kuharibu pesa katika jina la Yesu. Nitakuwa nikimanage vizuri kupitia Roho Mtakatifu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. I bless your name and I worship you, my Father. I glorify your name because you are God. You alone are worthy. You alone are faithful, my Father. Hakuna aliye kama wewe Jehova. Receive all the glory. Receive all the adoration. Receive all the honor. Rema shekara bayanda. Ribaboria rimazaya. Ribaboria rimazaya. Tumesikia ya kwamba utajiri ule mzuri unaekea mpaka kizazi chako katika jina la Yesu Kristo. My God, help us, oh Lord. Nisaidie Bwana. Ambia Mungu akusaidie. Ambia Mungu akusaidie wakati uko katika ujana wako. Oh my God. Oh my Father. Sitaki kujipoteza. Sitaki kujiharibu. Katika jina la Yesu, nataka kupanga maisha yangu vizuri katika jina la Yesu. My God and my Savior, help us, oh Lord. Help us, oh God. Help us, oh God. Help us, oh God. In the name of Jesus, we bless you and we worship you, Lord. Have your way, my Father. I surrender to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender to you. Everything, Lord. Everything I give to you. I surrender, surrender to you. Everything, Lord, I give to you. I surrender, to you. I surrender, to you. Everything, Lord, everything I give to you. Withholding nothing, 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 withholding nothing. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. We give ourselves away, Lord, so that you can use us, oh Lord. Use us for your own glory, my Father. Use our children for your own glory, my Father. In the name of Jesus Christ. That there be a transformation, oh God.
wale ambao wamesikia hii neno, wakienda shuleni, watafunza wale wengine mahali wanaishi Bwana. Oh my Father, they are going to transform in the name of Jesus. Use them for your own glory, my Father, in the name of Jesus. We give you praise and we give you glory. Thank you for your goodness and mercy. Thank you for your faithfulness, Lord. We love you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we give thanks. Amen. Tupigie Yesu makofi. Sadaka ya makofi. Sadaka ya makofi. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana na Mungu atende mema, na najua ni wangapi wamebarikiwa, wamesoma jambo. Amen. May the Lord bless you na Mungu atende mema, na kile ambacho tunasoma mahali hapa, let us put it into practice. Bwana Yesu apewe sifa. Let us put it into practice. Sio kusikia tu, sio kusoma tu. Bwana Yesu apewe sifa. Everything that we are learning here, let us put it into practice. Amen. Put it into practice and you are going to be blessed. Nataka mmoja akaweze, na yule ambaye hajajiandikisha bado aweze kujiandikisha mahali pale nje. Bwana Yesu apewe sifa. Na najua kwamba tutabarikiwa pamoja. Nataka mmoja akaweze kutuombea kwa sababu ya chakula, kuombea ama kushukuru. Bwana Yesu apewe sifa. Kaweze kushukuru na niposa tukaweze kuchukua lunch yetu, na najua kwamba Mungu Theophilus TV, Murata wa Ngai.